used by Prophet Dak Kuith and Drive Reed Getch speech about South Sudan President Kir Mayardit. Right now, we are yan dial or dial interview mon ka yen chala de gugdane da quesko we jane temal tan South Sudan. No jane tere mala no la do mala jaten o gwije mala tetan gwada gwije mon ka we gwije jamon no South Sudan tala mal marede no tala mal marede ku nien tan ta kana ke chiang kana re South Sudan chi chiang mo dong da jo to mal tan anyok ne dia le cha yen ala gwan cha yen tan chi gwa mo gwa no mo da jo da lo ran te ko e mala tan no kon gwan cha yen tan chi gwa mo gwa ko to jer tan la na to jer tan chi gwa mo gwa no akwa mi je go dong chiran mal dan no ngi yo jenu har ke ngi yo run mi jo chenwere tan jo je ton kwa target mi shiga tok ngoro da je jo jinu rek la ro itire mal mo no ko jangono ngoro da je chop no raja man gwa chen raja longo woni goro biya jo de lengan gat ko ka biya tan dong lat kana biya janen bete mal Zemroyi dakwel jam gat kwes woda zolta salam dar jolta salam da ya wunti chopto anena guardian manas katir الجيش بتاع الحكومه والجيش بتاع المعارضه و30 وشباب كلهم موجودين قد كويس اكلنا انه انا وقفت مع رئيس الجمهوريه وحاكم بتاع ولايه جونغلي في توزيعات بتوم انه لما يكون في سلام في جنوب السودان اننا قالوا اننا سلام. And it's important to mention that we have been sent by His Excellency Dr. Regai Kok, the Governor of Jonglei State. And we have come to Roar County in Low Nuer to meet with Dakwip. In other words, Gogdang. He's the spiritual leader of the Low Nuer, and at the same time, he's the leader of the White Army. The bottom line of our visit is to first of all convey or to disseminate the message from our President, His Excellency Salva Kiir Mayardit, to the Low Nuer community and to the spiritual leader, Dakwet, and the White Army, that His Excellency Salva Kiir Mayardit extended his appreciation and gratitude to Low Nuer community for portraying the spirit of peace. And this spirit of peace was demonstrated by the Low Nuer White Army when they received the SSPDF in Shwil and Dini Payam. As a sign of appreciation to the Low Nuer, that is actually the reason to why His Excellency Salva Kiir Mayardit appointed the son of Low Nuer, Dr. Regai Kok, as the Governor of Jonglei State. The message from the spiritual leader to all South Sudanese is that Low Nuer, this time around, we are for peace. And we are supporting the leadership of His Excellency Salva Kiir Mayardit. Nere kuar Salva Kiir Mayardit, kama alamedi long. Angub biang da kuida. Nere bol mel, kama alamedi long. Aganda kuida, nere ya kama alamedi. Nere Doctor Regai Kok, kama alamedi along. Milariye, amal. Mal jene fi naaz jere la fi way korsel melele ina to ka da manu bar dore me ka jongale wan me sele la mi kor tet en jano woni ne binata mal ne ka dia en yen ko wace chuy ka dotu ngwan en yen sele kormi ba jonga te wi wane en yen da ne ko ni ci chop ja jaga ci ga ben kamal ci ga ñor kamal enje Low Nuer borchat Low Nuer borchat ay gan hor tele je tani maltin
gua Dia nak buat dan mal fit. kan mas bijin Group TV dia dan fit dia. chora test ko gurian ne siang tazwaj mediru e kayen dia lene ngor nas bijin TV tazwaj mediru e kaye breaking news michito ko biajaling goro biajaling ni jira man new question ala mana goro be subscribe kenyam ka bijalak kay ke koro yo mishi men lat ke mishi jalian goro be comment tan silinga goro be commentan ko gwa longo di comment di men ci jagdi jalat tazlo mi di long chu de pal bo be nor vacation bel be jetwan ko enemy ci tok no bangola chu ban gwa titen no ka pedalong bangola